Ceist né, ar an 160 Cad é méid galig a 100 Celsius, is gá chuir le 60 gram de air a gnád 100 Celsius, so tá air agan, agus tá mar chun gala chuir leis. Agus tá an galig a 100 Celsius agus an air ag 100 Celsius, ag gnád 100 Celsius. Agus tá 60 grams den air, agus tá mar a chuir ceist 100 grams. So, tas feite, cé ein an tas feite egg, an air. Agus cad a dhéanann sé leis an tas sin, well tá athrú stad, so athraíonn sé na uisce, agus an son, athraíonn sé ó uisce ag 100 Celsius, suas go dtí uisce ag 100 Celsius. So tá hárad le déanamh an tuisce. So athrú stad is ml agus athrú teochta is mc delta theta. Cé chail in an tas, cad as a hagan an tas seo? Well tá an gal ann. So an gal, an rud a há sé chun dhéanamh ná há sé chun athrú ina uisce. So scuilann sé le san tas fólig an galúcháin. Agus deirtar linn sa ceist go an caiilte dír chun leis an tas fáilte feite. So ní léon fuinneamh caiilte. So an tas caiilte is ml an gal ó seo, agus tá sé sin chuirfim leis an tas feite ag an lógáil ó so. Okay. An ceist is cé méid gal a cafrúsáid, well líon is a gon go fáil. So déanam é seo ar dús bóil. Sin é meas an tuisce is 60 gram. Agus chun é sinna athrú an uisce tá san tas fólig leite an air ag tastáil. Sin 3.3 fá 10⁵. Agus MC delta theta chun an teochta athrú ó nád suas go dtí na 100. So sin é méid fuinneamh ar fad atá tastáilt. So sin 60 fá 10⁵ léidir 3 fá 3.3 10⁵. Oops, 60 10⁵ léidir 3 fá 3.3 fá 10⁵ sin 90,800. Agus chun an teochta ordú ó nád go dtí na 100 Celsius beag 25,000 agus 8 joules. So nar simíonn tú an dá ceann sin, míad 14,800 joules chun an tuisce chun an lógáil a athrú. Is ná den dermar tá sé sin chuirfim leis an tas a ain sé ón gal. Agus an ceist is cad é L. Well tá goin M, tá mar a lorg M, tá mar a tá L ólas a goin. So M fá L is san tas fólig galúcháin an tuisce. 2.3 fá 10⁵, chuirfim le 14,800. So ha mas an gal, chuirfim le 14,800 rain here 2.3 fá 10⁵, agus tá sé sin chuirfim le 9.9 5 sin kilograms, a cha sé níos deise bátaí scríobhann aonad níos deise, so 9.5 gram is an freagra.